Anya laki din! Ay, ako. Makapaila ka talaga na gito yung mokong. Oh, asino man ang tikat katawaam? Kumanatawa kang agmay-may sa. At katawa man na tipos ni Lucio, bakit? Ah? Tapay tipos ni Lucio. Kita ang ngamin, kita. Impos na mo tinapandan na ginuman. Makapaila. Anya nga rin ti makapaalag di tangay. Proud by lang mo't anang positive pictures da anak ka walking 500. Kita ma, kita nakapadyama da anapan iminom. Ay na, hawa, nakababay hindi kastoy bakit? Anya? Ay, nusya kami, mabae na nga gipo positive pictures ko nang runa no kastoy tigawas ko. Ay, unay kan aya Bruno. Kaumoy, makapaibaba iti dayaw no ko. Ay, anya lagi din aya. Napan magayam dalusyo iderabi ije may sabar. Ha? Kastay aparay. On pare, nakita ka rodje pos ni Lucio itay bigat. Napandagayam. Di da pa'y nag-aawis mo, Ijo. Urawisan da ka, jak mo ilakayat ka di timapan. Ha? Kita ang ngamin at impos da na nagaalas ti badbado da. Anyakit tamapanda iti may nga inuman iti kasta. Nakapadyama lang. Ay, mangibabay ng dalaki di. Anya? Ay pare, amumuteng ganyak. Jak kaya tamapan iti inuman anak ka walking 500. No siya ti mapan iti inuman. Pasig ka 501 ti pantalong ko. Una yung pare. Pudno ti bagbak pare. Iso nga rod nga amin a waitress ijay. Kit magguap-guap wanda kanyak. Sorry da. Tas anak mo na baro. Mabaling ko mo ilatatag, Jex pare. Laki din na yan. Unay matern ni Bruno. Anya nga iti nakakatkatawa. No nakapadyama dalusyaw anapan iti numan. Amo yung mutin ni Bruno, tata. Uyawin na amin na makita na. Gapulang tapasi ka branded na kitikawas na. Kasdayan nga agsasao. Uwang nga raw. Payman, tadala pang sabata king kuana. Bagak man na dya tao. Ay kauwan na, tata. Barang sa nga agsakit tinakam na kadakayaw. Ubagbagan niyaw. Kaya bayaman wag sakit tinakap na. Tinapatag. May bagak di kayat ko, may bagak king kuana. Salamat tinadadaan ti limbong ti panunot mo si Kabruno. Apay nga agkat-katawa kamot nga agmay-maysa. Ay, kita nga man dato'y impus ni Guryo. May samo naman mapaniti inuman, nakababa, hindi kaus na. Aniya? Nagpapara na kadalusyo, di na lamabain. Unay kamutan, Bruno. Pudno ba ti bagbaga? Kita nga mina. Dagito'y man lang tinakitak anaglayng agpos. Ng pasig mo't alokal, dagiti kawas da. Aniya? Lokal, dagiti kawas da. Yung kasalapay wag-wag, dagiti ruprupa da. Ay! Nagalasan. Ay na, Mare. Bagbagaam kumamot di asawam, ha? Mare. Agasa man ti pananguy-uyaw na kadagiti makitkita na iti Facebook nga ipopost dagiti kalugaran tayo. Ay, day tangarod ko, Mare. Kanayon kumat abagbagaan ni Bruno. Ngamawan latta. Aglablabas ta inton kwan. Makasarak iti mang tibab iti subsub na. Ay, katno ti babanda. Ayos lang kanyak, Mare. Anyat amok ngay, no iso ti pagnakman na. Anya? Sa bagay mo't kiti, ah?
Uray siyak nga asawa na, jak mo't magustuhan, ti panaguy-uyaw na. Jak kanunungan ti kasjay nga aramidan na. Ay na, di ka maumuma amang bagbagakin kwa na mare. Barang denggan na ka. Ammom ka di asyak ti mababain iti kasta nga aramid mo, si ka Bruno. Apay manin ay bakit? Anya ka di manin ti basol ko. Kunwari ka pa ilang. Naku na ni Maria kanyak, akat katawaam kanumanan ti post ni Guryo iti Facebook. Uyawam kano. Ah! Anya lagi din ay bakit? Kasano adya katawaan? Nakakatawa mo't ngaming. Anya? Wala nagdumaan da ni Lucio. Naglaing da nga ag-post iti Facebook. Di da pa kitahin nga umuna da giti kawas da. Ay na, Bruno aya. Uray kas jay ti kawas da ako nam. Tanasaya at mat ti panagpampanunot da. Saan da akasken ka? Ah, Nakauyaw ka. Kunamlano pasig nga original ti kawas mo. anya. Abay, di mo makita dagiti kawas ko bakit? Pasig nga original. Agraman ti rupak kit original. Anya laki din ay bakit? Sardangan nakman si ka, Bruno. Amangan numalipatak nga asawa ka, kat anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray siyak nga road. Jak magustuhan ti panaguy-uyaw na day siya, Bruno. Ha? Kunam no isulaang ti makabael a makagatang iti branded a pantalon. Anya lakit din aya. Wan nga rod na. No agsasaukot, kunamla no isulaang ti ada kwartana. Nadyak makapagtepel. Talaga pagsasawak day jay kulaktumag. Wan anana, barang da kayo ti denggan na. Bayam, tano masabat ka, sakit sumanaw, pagsasawak kulaktumag. Kagurgurak man dagiti tattao anak kauy-uyaw, adi da makita ti bagbagida, ay salbag kit de. Sa dino manen ti papanam? Ada na pa taga papanak bakit? Na, sa dino nga road. Hindaman ni Jay balay da pare Victor. Adalan na pa taga mapangko ibaga kang guana. Amangan numapan kayo manen uminom. Sigaki di mo bakit? Imalaldawan, inom, ti bagbagang. Ay katawan mat ngamin ti pilpilyan day tabuksit mo. Aldaw man wan no rabi no kayat mo ti uminom kat uminom kalata. Saan nga road? Ala, ingkan, tapno makasubli ka adagos. Nalagip ko nga root akasangay gayam ni Harold ita. Isungay mayak pare. Huwag paray. Apay, isa na nag-text ayaking ka. Saan mo pare? Apay ka day. Nakuna na nga, mingag painom ka no ije may sa abar inton. Malag. Kastaya. Mapantayo ah. Ay kawin na. Mabaling ka di mo asaan. Layos ti arak, basta ni Harold ti agaways. Pare, agawid ak nga rubait. Tayo nakagdigos. Ta ipormaak man iti kastaona iti ipapantayo iti inuman. Anya? Un pare, iso nga itiram mo tayo niya kanginaan a 501 mo. Ta isumot ti ipantalon ko man. Siguro, mapan kayo manen uminom ijay bar, anya. Siga mo bakit? Agrub-rubwatak bailaan. Maadda ka man dito yung agsaw-sao. Kat damdamagak nga rood no mapan kayo ijay bar. Wen kan saan laeng matisungbat. Ngalawa na. Mapanggabay. Ijay ti papanan may kada pare Victor. Kasangay kami ni Harold ita. Hindi ka mananagan bakit? Italaang dito. Saan mo't akanayo? Anya? Banyat lang nga apumanaw. Sumay lang ti lang nga gawin. Bakit? Promise. Patyam. Day tangay style mo. Awan pa'y tinapuutak anagawid ka anatino, Bruno. Anya?
Alaing kan, uray ijay mun. Nangala ka kumaitik kawas mo kat, ta uray umyan kan ijay, salbag ka. Ay, kasano ay paray. Nabartik tayo. Mitay. Oh, Rod, pare. Aduh mga min din na inom tayo. Wah, parang na saan tayo mabarte kita kasi tao na. So, agawit tayo. Ano niya? Nag-aawid may bagbagaw. Tambay, ituloy tayo pa ito uminom. Anya, Uminom tayo kita. Pare. paray. Nabartik tayo nga roray. No kaya mo, oray mauli ka lang hindi tao. Umula kami nga agaway. Kaya hindi kapatwara. Oo na. Hindi talaga. Ayun, sige. Umuya kayo latan, pare. Maudiak dito eh. I can manage myself. Never gonna dance again. Guilty feet have got no reason. So it's easy to Just ke. Talaga. Di mana wala tiga kalwa nagawid na. Hala, manong, apa yun nga eh. Ni inis matlatan ti pantalon nyo. Ini At dapat CR tayo. ano niya? Ay, una yung tigas to yung customer. Kundi pa pogi ng umis mat iti pantalon na. Ay, anyamat dan. Miss, pasensya kay kumana. Payman ta i-video ka. Ha? Tadagun-gun ang may miss ta pantalon mo. Ay, nakalivice ka pa'y mga paiso. Ngam umis mat iti pantalon na. Makapaturn off. Nalaan. Na-i-video kan. Pasisikatin kita. Oh, naimbag man, tanalagip mo pa itinagawid si ka, Bruno? At ang angot ko ana ang saga. Ay, amang ano na lipata man nagabay de tangiwat ka na agong mo. Bakit? Anya? Amo ko no anyat maang angot ko. Imis manen iti pantalon mo anya. Ay mangibabain ka talaga. Nagapo ka ijay na ginuman nyo akas na. Ay nakababain, Bruno. Sana bali, bakit? Awam nakakita. Nakaangot ka niya. Oo. Anya? Alaman kayo din ba ka? Maabang kang mangirwan ito pagsukat. Agdi ko sa aman. Ay namare, naimbag mo ta na danon ka diti balayo. Apay kumare, kaslad na napatag nga ibagam itikas na alangam. Nakita kami jay viral iti Facebook ita. Madlaw mo't anila kay mo tinaala iti video. Anak ka ti pantalon na iti inuman anapananda. Anya? Kitaam ngamin ako mare. Aday ta. Wangag paiso ni Bruno matdayta. Ay, just kikit di. Mangibabain. Ay, nakababain at talaga ako, mare. Madlaw nga iso dayta. Bruno! Bruno! Umay ka man ditoy! Paspasam! Ala, ungtam ti asawam ko, mare. Innakon! Mangibabain ka talaga. Kita ang manday tang aramid mo. Bakit? Kasta unay ti pananguyaw mo kadalusyo kon guryo. Ngamita, nakarkaro pa yung mati aramid mo. Anya? Naimbag pa'y kadakwada.
Tauray ko nam anak kapadya madalaeng amap-mapan iti inuman ket awan ti pakaistoryaan da kasken ka. Bakit? Oh, kita man ti impos da a videom anak jay inuman. Ay, mangibabain ka talaga. Siyak nga asawam ti mababain ka po iti kastang aramid mo. Ala, husto ko mamat na. Bakit? Ay, nga huston! Nakauyaw ka? Nga manya nga ita? Sika ti pagkakatawaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ibagbaga nga mingking ka, agawid tayo. Ngam si ka, ngamin ti mangipapilit na mabati kayo na ginuman tayo, abar. Anya nga ita? Nawalan, pare. Siya ti pagkakatawaan na kita tattao dito lugar tayo. Gusto lang, paray. Tapno sumikat ka mo. Sumikatak, pare. Iti saan mo anasaya awagas? No apay mo ngamin, paray. Ure ka saan no kumamot at ibarbartag tayo. Kit saan mo kung mga itulong ka pantalon mo nang runa iti kaadwan ti tattao. Yak nga rin nasiputan di yung inaramig ko, pare. Nalaos ngamin ti bartag ko iti. Yak pa'y nasiputan na video nak di may sa awitres nga da iti abay ko. Awan no kasta paray. Saan mo abagay ti mapaniti inuman? Sigurado akat katawaan na kadalusyaw kang guryo ita. Amo na ngamin ti may papaniti panaguyaw mo kadakwada. Akong ko naman nakapadya madala nga mapaniti inuman. Ngam si ka naka 501 inis ay naipos pa iti biyaw. Ay nakababayin paray. Makapaibaba iti dayaw ako na ata. Nanyalaki idingay. Kanya nga, Bruno. Tata? Kaslasan kamutan na rumurumwar dito balayaw. Ay, rumurumwar ka matatata. Siguro, mababain kan. Gapoy ti video nga impos na iti Facebook niya. Agad man, kila at ti panagsika mo iti social media ko naman. Ni tata, mate. Kawan, mate. Iday, kasta unay, pananguyaw mo kadalusyaw. Ure mula ipukaw ti katawam. Anya nga ito, sikan ti katawaan da. Tata, nakababay launay dyan inarabid mo, si Kabrunaw. Saan mo abagay ti mapapan iti inuman no kasta ti ugalim baraw? Nakababain, ibabain mo ti kakadwam. Apaya kasta tilangam. Kunak man no napan kagimatang iti sidaan ijay sentro. Nagsubli akong bakit? Sikan ti mapang gumatang. Anya? Sumungsungan akpay lang amin ijay tersina ni bakit daw na. Sakmutan ti pagkakatawan lagi ti babaro na katambay dyan. Anya? Kat anya pa'y lang tinamnamaam ngay. Katawaan da ka talaga gapo iti pa nag-viral ti video anak ka iti pantalon mo. Hindi mo mutin ulit-ulitin na bakit? Nyamutin. Kundi palastog ka idi, apasig nga original ti pantalon mo. Nakauyaw ka pa'y. Ngamanya nga ita, nakababain ka man. May karik bakit? Saan ako nga guyaw? Promise. Anya? Diyak mo ila kayatan ti mapanitino man bakit? Promise. Putom da ita. Diyak kayatan na maulit pa iti panakaibabain ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.